American English Part 1 Icyongereza cy'Abanyamerika igice cya mbere. American English Part 1 Icyongereza cy'Abanyamerika igice cya mbere. The use of Ghana and Wana. Koreshwa rya Ghana na Wana. Muri iki kigo tugira twige kuvuga Icyongereza nk'Abanyamerika. In this video I'm gonna teach you how to sound like native speakers. Muri iyi video ngiye kubigisha ukuntu wo kumvikana nk'umuntu avuga Icyongereza yakivukiyemo. Ego ubwa mbere duhere kuri Ghana and Wana. Tubisigure neza. Ghana and Wana are super common in spoken American English, especially in casual conversation. Ghana na Wana birakunda gukoreshwa cyane mu Cyongereza cyo kuvuga cy'Abanyamerika, cyane cyane mu biganiro bisanzwe. Bo iyo bariko bariganirira usanga bakunda gukoresha Ghana na Wana umwanya munini. Ego rero nshatse tumaze tubone utwo tujambo ubwa mbere na mbere. Let's break them down clearly and deeply. Reka tuzigabanye mu bice bisobanutse kandi byimbitse. Ego let's break them down clearly and deeply. Turavuga and cyangwa vuga and. Clearly and deeply. Go number 1 turabe Ghana. Ghana nico kimwe na going to. Shase rero tumenye ikinyamerika guhera uyu munsi nijyari nzokoresha Ghana. Urumva mu kibanza cha going to nzokoresha ijambo Ghana. Reka ndayisigure. It's a reduction or informal contraction of going to, usually used when talking about the future or intentions. Ni igabanywa canke imfunyapfunyo ya kivandimwe ikunda gukoreshwa igihe tuvuga ibijanye na kazoza canke ibyo tugira dukore. Niho dukunda gukoresha nk'akajambo going to. Shaka kuvuga ati I'm going to eat, mvuga ati ngiye kurya canke kigasigura ati ngirange. Shaka kuvuga ati I'm going to tell you the story, ati ngira ndababwira inkuru. Rero aho uvuga ati I'm going to ugashikoresha I'm gonna. Turabe structure, turabe inyubako structure. Uvuga structure dufata subject plus Ghana plus verb na used with to or nouns. Ni kuvuga dufata rukozi abari gukora igikorwa. Guteranya Ghana, guteranya irivuga nikoreshwanya na to na used with to or nouns. Ntabwo dufata ngo ngiyo Ghana ngo tuyishire akajambo to canke dushire ko ngizina. Oya, dufata Ghana guteranya irivuga verb itariko tuntu kubera ibisubiriye going to. Urumva ntivuga ngo I'm going to uvuga ati ngiye kujya, ntuvuga aho uvuga ati I'm going to eat, uvuga ati I'm going to eat to eat, ukashuvuga ngo to inshuro zibiri. Nico gituma rero utaba wovuga to uvuge ngo ngamugana to, uvuge ngo amugana to hamaze kuza ijambo Ghana. Iyo to iba yagiriye muri Ghana kuko uvuze going to. Turabe examples, turabe uturorero. Uravuga ati I'm gonna eat lunch. Nkaho uvuga ati I'm going to eat lunch. Rero mu kinyamerika uko baravuga abanyarutsa, aho yovuga ati I'm going to eat lunch yikwega we aranyarutsa I'm gonna eat lunch. Umva utanyarukije canke ivyo bintu usanzwe utabizi, utanyarukije kumviriza canke usanzwe utabizi ukumva ati none avuze ibiki, kumbe naho avuze vya bindi wari usanzwe uzi. Umva wobaho kuvuga ati I'm going to eat, aravuga ati I'm gonna eat lunch. I'm gonna eat. Kandi ntuzuvuge ngo gona. Niba uvuga gona ntuzuvuge ngo nigena kikwigishije, uvuga Ghana. Niba uvuga gona ntuzuvuge ngo ni Innocent yakikwigishije, tuvuga Ghana. Akandi karorero, she's gonna call you later. She's gonna. Urumva kubera wamuvuga ati she's going, tuvuga ngo she gonna, utegeza kukazana she's gonna call you later. Mu kinyamerika simvuga ngo later, ni later. Yoyo iba late uko turayisoma. Nire mu kinyamerika aho uri kurumbiza amavideo y'Abanyamerika bavuga yuko iba day, mugani iba day ahubwo iba soft. Mu bisanzwe hari undi shavuga ati iba soft re. Umva re yoroshe kuko ntuvuga ngo leira ni leila. Umva ni re yoroshe. She's gonna call you later. Umva uvuga ati she's going to call you. Tuvuga ati she's going to call you later.
iyo going to ikaba gonna. Ati araza kuguhamagara hanyuma. She's going to call you later. Ikaba ati she's gonna call you later. Yuzuvuge kubera tuba tuni ikinyamerika gusa sinusha mvuga ngo she's gonna call you later. Iba later cha mukimenyera. Ego akandi karoro nshobora kuvuga ati they are gonna watch a movie. They are gonna watch a movie. Mugaho ndafatanya they are gonna watch. They are gonna watch. Mukinyamerika byose turafata. They are gonna watch a movie. Watch a movie. They are gonna watch a movie. They are gonna watch a movie. Mugavuga ati they are going to watch a movie. Boboni they are gonna. Ego nukuvuga yoyo they are. Urabona yuko twagize imfunyapfunya nibyo by'imfunyapfunya byose biri mu bituma tuvuga icyongereza nk'abakivukiyemo tukavuga ibintu tunyaruza. Umvuga aho kuvuga ati ngo they are gonna, umva sinzi ibyo bo buri kuravuga, umva ntiwo buri kuranyose ngo they are gonna, umva they are gonna yo they are ikaba they are gonna watch movie. Nuvuga iyo going to iba gana. Nibyo shaka rero mumenya ati bagira barabe filime, gisigura ati bagira barabe filime cyangwa ati bagiye kuraba filime. Iyo gana tuyikoresha tuvuga ikintu tugira dukore cyangwa ikintu tugiye gukora. Ushobora kuvuga ati reka mvuge ntakoresheje gana, mvuge going to. Ushobora kuvuga ati I'm going to eat. Vuze ati icyo gisigura ibintu biri mu bya mu Kirundi. Ushobora gusigura ati ngiye kurya cyangwa kigasigura ngirange. Ushobora kuvuga ati I'm going to eat ngirange. Ndi ngaho nyene mvuga ati ngirange I'm going to eat. Cyangwa ati ngirangende. Cyangwa ati nkuvuze ati I'm going to go. Umva I'm gonna go. Umva ngirangende. Urashobora kuyikoresha iyo gana uvuga ati ikintu ugira ukore. Ati I'm gonna beat ya. Kuko you mu kinyamerika usanga iri kibaya. Umva aho uvuga ati you iri kibaya. Rero muvuga ati gira ngo kubite to beat ni gukubita kuvuga ati ati I'm going to beat you ikaba I'm gonna beat ya. Ati ngira ngo kubite cyangwa ati ngiye kugukubita. Urumva gisiguye bibi ikintu ugiye gukora cyangwa ikintu ugira ukore niho dukoresha gana. Do not say this. Ntuvuge ibi. Ntuvuga ati I'm gonna the store. Ati nguze kuvuga ngo I'm gonna the store. Navuze ati duteranya niki? Duteranya na verb. Rero ntabwo tuza gufata gana tuyiteranye niki? Tuyiteranye n'izina ngo canke ngo vyabisiguye ngo I'm going to the store. Oya nzokoresha gana inzi ko ngira nteranye nirivuga. Sinzobigira nzi ko ngira nteranye n'izina. Should be mu kinyamerika usanga iyo teyo kuri iti twayikuye ko kubera ntuvuga ati it should be, nkavuga it should be. Ati gitegerezwa kuba. Umva iryo ryungane bitegerezwa kuba gitegerezwa kuba I'm going to the store. Ati ngiye hehe? Ngiye kwiduka. Rero ntuza kuvuga ati ngamugana the store. Oya ntikibaho. Yo gana iteranywa n'irivuga because there is no verb after gana. Kubera ntarivuga rihari inyuma ya gana. Ego nizere yuko ubunyene muhejeje gutahura ijambo gana turikoresha ryari. Kandi turanyarusa utuntu twose no banda birese tujanye n'ikinyamerika ngahano banavuze twanavuze twa ya n'utundi ndetse ariko mwagiye murakurikira nukuntu tugenda dufatanya ibintu byose tukabivugira hamwe. No kuvuga mu kinyamerika twiyeranje uburyo ibintu kanaka tubivuga tunyarutsa. Rero nico gituma cyose tugenda turagira imfunyapfunya aho nzobereka n'ubundi buryo iyo gana ihinduka. Mugasi iyo gana ntinduka yose ahubwo kuvuga ati amugana, kuvuga amugana kirahinduka. Muga mu kinyamerika kuguma wagikoresheje kwa kundi gusa hari ubundi buryo gishobora guhindura muga nka Uganda. Muga rero kuvuga ati you are going to urumva yuko tanga ngo you are gonna. Muga hari ntukivuga ngo you are gonna ushovuga ya gonna niko gisha kiba ari kuri you ijya ngo you are gonna iba ya gonna. Ati you gonna tell me atugira umbwire you gonna tell me. Umva ikiba you gonna tell me. Ego rero kuri kabiri turabe wana ivuye muri wanted to. Umva ni gushaka gukora ikintu ukoresha wana tuvuga ikintu kanaka dushaka. Umva ni wanted to ushaka ati I wanted to eat. Shaka kurya. Urumva kubera ushaka kuvuga mu kinyamerika aho ushaka kuvuga kandi unyarusa I wanna eat.
ho nyene mu kinyamerika naho uvuga ati I wanna, usanga ariko uvuga ngo aho uvuga ati I uvuga I wanna eat, I wanna go, I wanna play. Mba kuri uravuga ati ngo I wanna. Ego rero tubanze turabe ico bisiguye. This is a contraction of wanted to, and it's used to express a desire to do something. Iyi ni mfunyapfunyo ya wanted to, kandi ikoreshwa mu kwerekana icifuzo cyo gukora ikintu. Ego aho iyo something iba something mu kinyamerika, iyo ge niba igisomwa. Byose tuzogenda tubibona. Turabe structure y'ukuntu twaba dukoresha ako kajambo wanna. Dufata subject plus wanna plus verb. Naho nyene iyo wanna je kimwe na gana duteranya kurivuga, ntabwo tuza gufata ngo wanna ngo gana ngo duteranye kwizana. Ivyo byo ndababujije ijana kwijana. Ego turabe rero examples muri British, aho twahora tuvuga ati examples, tuko turavuga uburorero. Mu kinyamerika usanga yake kuba examples yabaye ego nshaka ati I wanna go home. Urumva rako kuvuga ati I wanna, umva ko ndiko ndavuga ati I wanna go home. Inka navuga ati I want to go home, ati nshaka kuja muhira. Rero iyo wanna nayo rikoresha mvuga ikintu ushaka gukora. Umva rero aho noba nkivuga ati I want to mu kinyamerika nkoresha kajambo wanna. Ego nizere yuko muri ko muratahura cyane ikinyamerika. Akaroro gakurikira kavuga ati you wanna hang out. Rero mu kinyamerika aho uvuga ngo do you, mu kinyamerika aho uvuga you wanna hang out. Kuri hang out novuga ngo hang out, iyo te kuri out uzomenye yuko iyo te tutayisoma tuvuga out. Je mvuga ati you, do you ikavuga you wanna hang out. Turanyaro mvuga ati do you wanna hang out. Mugana ho nyine uvuga ati do you wanna hang out, naho nyine ntangora cyangwa ati do you wanna hang out hose ntangora. Nshaka kuvuga ati mu gihe wabufise umwanya bashaka ati do you wanna hang out, do you wanna. Muga gusa rero umunyamerika we umva basi umuntu yumvira umuntu avuga icyongereza yarakivukiyemo. Umuntu avuga icyongereza yarakivukiyemo. Umva uko uvuga ati do you kunda ngo do you wanna, usanga we yinyaruhiriza do you wanna hang out. Ati urashaka gutembera, ni nkano vuga ati do you want to hang out. Cyo gituma rero abanyamerika bariruka cyane bagenda nk'umuravyo mu kuvuga icyongereza. Uvuga ati do you want to hang out, uvuga ati do you wanna hang out. Numva yuko mu bisanzwe hariho ubudasa bunini gusa wankurikiye neza. Rero bica bisaba yuko iyo video uzura yumviriza kenshi. Ubona ati ikinyamerika kivuga. Ndazi ari nk'umuntu agomba avuga ati basaje ikinyamerika no kivuga gute. Rero karibu. Ego karoga kurikira havuga ati she doesn't wanna talk right now. Murabona rero muga she doesn't, simuga ngo she doesn't. Mu kinyamerika iyo yote yo kuri does not, aho mvuga doesn't iba doesn't. She doesn't wanna talk right now. Simuga ngo right now mu kinyamerika yote yoyo turayikupa. Rero utabizi umenya ati mu kinyamerika ati zindomekana kaziravako biraguta kubera none iyumvire basi nivuge ngo right now nawe uzi ngo right now. Yumva yuko rero bisaba gukurikira neza. She doesn't wanna talk right now. Yote yo kuri right ndayikurako, ni nko kuri out naho nyina bari ati tuvuga out. Ego turabe rero ibintu mutokora byo bara amakosa. Don't use the wanna when want is directly followed by a noun. Ntukoreshe wanna mu gihe want iteye ikurikirwa n'izina. Ntuzoje ufata ngo wanna ngo teranye n'iki, guteranye n'izina. Nababajije nagana ati tuteranye n'izina, utuntu tuduteranya n'iki, tuduteranya n'irivuga. Turabe examples. Turavuga ati I wanna eat pizza. Cyo kiri correct. Ati shaka kurya pizza. I wanna eat. Shaka kurya pizza. Cyo murabona ni sawa. Ro hari gaho uvuga ngo I wanna a pizza. Ngo kubera noneho ni kosa kuko umva uvuze ngo you want to a pizza. Umva nicobaho I want to a pizza. Ego tuvuga I want a pizza.
gusa hari akantu nshaka kugenda bari urabona yuko ngaho handitse ngo I want a pizza, I want a pizza mu kinyamerika nubwo tavuze yuko iyo wana igidakora mu bisanzwe iramira nk'iyiza ntivuga ngo I want a pizza tuvuga I want a pizza, I want a pizza gusa niko rero tuvuga ngo I want a pizza uvuga I want a pizza mu kinyamerika ntuvuga ngo I want a pizza, I want a pizza, I want a pizza, I want a pizza ubara mu kinyamerika urabona yuko iyo want usanga yo yabaye hanini ego muga uri kurakoresha want mu bundi buzima dufate idafatanye n'irivuga urumva ko uzokoresha nyine ari want nyine uko nyine ego turabe not menya hamwe navuga ati ngo nzoca mpfa kuvyandika ngo ibyo byose gusa mu biganiro mbanze sigure imbere yuko mvuga byinshi in formal writing use wanted to and going to mu nyandiko yiyubashe koresha wanted to na going to mu nyandiko yiyubashe umva uri urandika ukoresha wanted to na going to in speech tubandanya aho ibyo mije kuvuga muravyumva ati mu nyandiko yiyubashe koresha wanted to na going to tubandanye in speech or texting or chat Ghana and wanna are totally fine and natural mu mvugo umva akujya nyine mama ko murayaga n'abantu simvuga ngo nkakujya wakurikira ivyigwa byanje akunda kumva ngivuga ngo ngozi kunda gukoreshwa umva ama expression akunda gukoresha mugazi umva sindi kumvuga expression ndikumvuga muri speech mu majambo uri kuvuga mu mvugo canke mu nyandiko mu twandiko tutu message navuze mu twandiko tutu message kugira mutahore neza mvuze rya mu texting n'umuntu kana canke mu chat uko murayaga n'umuntu mwari kutu message Gana na wana ni vyiza ijana kwijana kandi birasanzwe ni vyiza ijana kwijana kandi birasanzwe mu gihe tiko turayaga cyangwa naho buri muri interview ugakoresha wana ugakoresha Gana nta ngorane gusa mugapana guca ufata ngo uri korandika nk'ikete ryo gusaba akazi nguze gufata ngo ngukoreshe ngo wana na Gana oya kirazira uzobikoresha mu mvugo gusa ndavyigisha jewe mu nyandiko ubimenye kugira ndabatahuze neza muga hanini mumenye yuko tubivuga ku munwa ndashobora dufateje uko bandiko ndandika amajambo kuri video hari wana nkandika wanted to muga gusa mu nsomo hakaba hari handitse wana cyo gituma muga gusa kuyikoreshwa uri kuravuga ho nta ngorane ntacyo bitwaye muga kwandika uzomenya ati haja wana canandika wanted to haja Gana nandika going to gusa muga bikaba birekuwe mu kuvuga canke je nk'uburi nk'umujama ariko ndakwandikira utumeza jewe nk'ubu kubera ndabikwigisha ni wanyandikira wasize mu binyamerika by'ama abbreviation iki je ntangorana ahubwo mbashaka mbone kuriko uratera imbere mu rurimi ego bukurikira turabe nk'ubuhereza turabe exercise niki ni mwimenyerezo kandi ni ngombwa gukora genda nk'ibinebwe hari abantu bakurikira ibintu mugabo babaha umwimenyerezo bakore bagashiramwe ubunebwe kwimvira none yari mubiki reka ndabahe rero umwimenyerezo ego repeat these sentences in American English and send me an audio. Repeat these sentences in American English and send me an audio. Ati subiramwe aya mungane mu cyongereza cy'ikinyamerika uce undungikira audio urumva ko mvuga ngo audio sentences nkavuga sentences mu kinyamerika urabona yuko mu gusoma bigenda bihindagurika rero iryungane rya mbere rivuga ati I want to go today. I want to go today. Kinyamerika cyo tuvuga gute. Irya kabiri I'm going to tell the story. Tugisha mu kinyamerika. Ga gatatu I want to stay home. Mu kinyamerika cyo tuvuga gute. Ubukurikira we are going to get money. Hamuweza navuze ati don't forget to translate. Ati ntiwibagire gusobanura hehe mu Kirundi so murakoze.